Mayam Bukrumzari, Doming Biribas Impact News ni, I Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hutna da Taram Nokchari. Ngarangasi National Highway number 37, Imphal Ziribam Road. Assam Rifles ki camp, aduga CRPF ki camp. Yam nakna Lambiasi gi Lambias raised hozik Advanced Security Team of Chief Minister. Gari Tara Tared Rom Ziribam District Chatna Bahiduna Minor Toglakibani, Adubu Hoziki, High Riba. Assam Rifles, aduga CRPF ki camp lay riba, post lay riba, asiga yam thakna dana, yam nakna, yam inaknakna, hoziki suspected cookie militants, moina attack, ambush torok padagi, escort driver ama, sokre, aduga CID security ama sokre, mio any soki, aduna masi Smaina attack lak paze hoziki akhoi Central Security Force ki moi post laina karam maina bunker sarga bunker dagi from all three directions maina attack chathara khibano National Highways is secure oidre very unsafe Manipur gi miyam gi damakta di lifeline oiribani Imphal Dimapur Road aduga Imphal Ziribam Road Lambi Anias Regi, Ahoy, Lamda Masid Lariba, Miamna, Sizina Gadoriba, no, but the Changraba Yadraba, Polam Kaya, Pusalagli Bani. Kongsang Railway Station Lakre, Adubu, Imphal Ziribam Rotas, Mina, I think Bakaya Lak Patar Gadi, Porto, Manipur, the Karam Yorkani. Aduga, Ahoy, Highway Protection Force, Masi, Tangai, see Linkapio Hibagi, pending demands who Adum Lady Bani. Aduna, Ahoy, National Highways, Manipuri National Highways, si Masi Kanana, Senagadoribano, Masi Kanana, Ngakkadoribano. Ngarangi Togdo Adugi Matunda, Security Forcing na, Combined Security Forcing na, Mapama Dureda, Operations at Haraga, bunkers Mari Rom Togaikre. Bunkers in the Quidi and Pumatamda, Ngarang Nahanda, Kudakta Saba bunker di Nati, have the Magi, Pura set up Torgaleva bunkers Ngaktani. Aduna Aduquina bunkers Haraga Layram Labadu Karigidamata, Mapamaduda deployed Toriba, Central Security Force, CRPF, Assam Rifles, Moi personnel the Karigidamata Hana, the Giyangshin Ribano. Aduna National Highways is Zadum, Saningba, Mong Dadum Satavayare, anytime anybody can attack Habigi Fium do Lagrabra. Aduga National Highway 37 Imphal Ziribam Roads raised the hozik a total shutdown cookie organization na Kauropadagi. Masigi against Rongmei Naga Student Organization Manipur gi site tagi Masigi National Highway 37 gi stretch asi Rongmei Naga gi ancestral land ni Masaiza cookies in a claim to was Yaroi Masaiza no total shutdown laite habege dum clarification ju lakli duga lambia si Manipur amadi Manipur gi mapan leiba miam gi damaktani masi community ama khaktang gi damakta maina illegal or militant or terrorist activities adu machathaba yaroi habege press note su mayam thokre aduna ngasi akhoi puzalba topic asi National Highways Kanana Ngakkani hiram asida manung huna khana binaba election birba khoi gi guest na ahan bada ha ke right makta da election biri oza Shanta Nahakpam Secretary General Economy and Resources Development Organization Kangleipak Ozabu Taram Nokchari Mayai Thang Election Biri Oza Meibon Phaomei Social Activist Ozabu Taram Nokchari Aduga Akhoi Ahum Suba guest na Oza Kshetrimayum Sanjay General Secretary Manipur Drivers Association ngahaki matungda akhoi studio da yokshin birakani habegi pau phangzari Nasigi discussion hogdok pasi ahan bada ahak oza Shanta da dum direct lecture ge oza hozik mamang da khoi discussion ta gre hozik Kongsang railway station fau bada am kam am attack lak padagi railway station ji chatpangang ranga moidra potse pusalak pasi kamai tawguni highway matang ji khana kre adu matam da su adu moi gi protection mayam lei kholi habadi dum panbiki adu hozik inau nau na hozik akhoi gi Manipur gi chief minister gi magi convoy advance team da bobos mine attack tok salaklaba aduga yamna insecure oiraba aduna Hana dagi so dum illegal tax collection gi zim mayam leibni na Manipur da khoina phangliba potlam mayam je tax mayam je yarang maman haigala khoi je wana zu dum leiribani aduga hoji Ziribam da ikhang khangau dana after Lok Sabha election gi result matung da maina han yam peaceful oina leiram pham je de irang zu mayam tholakpa series there is the Ozagi motambiu masi protection je masi kanana ngakphum thokpa ge masi akhoi gi lengak si tumina dum kamta tawbangam drabra ozagi motambiu Hoi Jibam gi lambi gi matang jigo Jibam lambi gi matang sida hoi masi khatana tana go masi gi je hoi Manipur jina
statehood phangam matung ngai tare sida sum khanarapasina ngasi 2024 gi 11 kene July ko ngasi sina kyara ku suram lising la kum suram madra ko TV de khanab na tab ko top model so khabar de editorial mayam ma ko masi gi tawgada tabak se makal mathen gi expert mayam amana tongan ba idea amadi magi apamba amadi tawgada ban amasung tawhaning ba mayam ma hai ko sei potsida se khoi gi sigi May gi date 3 de khoi irang se hor matungda ji lambi je adum tattabi da hai tare tha mani tatlo so dum tattabi da khoi yamna kanna honara ga government na amadi magi khunjasing hai tare ko khunjasing amadi khoi gi driver union gi hoji lapine jo hai bi re driver sing na yam kanna honara ga ji lambi se madi so tattabi da dum thamna ba hona bagi process ama sarkar na yam bajana tawgi hai tare ji lambi sina khoi gi alternate khoi na masida lifeline hai bi yam lan bajane maram di kai no ga na khoi gi hoji ki lifeline hai bi wai je sum si na man na sai gi lifeline je thadalo hai bi agenda ama dum hanjan lak do na sum tawre ko hajikti khoi na yeng do si kai no ga na mamang ji thada oil tanker de attack tawro matungda ji lambi dagi driver union gi chinau sing ne tanker union gi chinau sing ne moi mayam ga chief secretary gi level da kano yaw ga IGP of samadi home gi meeting yaw ga phaminar matungda masi gi sida leigada security gi protocol je hong makhra leigre protocol je kamaina hong ma leigrage hai kanda karigumba ambush ama tawro tar ga di maduda retaliate tawraga further retaliate tawge ayaba ma inaba agreement am leibne ma sigi ko koi dream ne ai joji paper do ai phone je mut khrena ta di phone battery yaw ne ta puthro ke tawne adumain lei khrbane ba haji ga hai riba agreement ji matung ina manung da kai yawge ga na khoi na ngai ROP piram se ayuk ki pung 3 swai dagi ROP pi duna nungthin gi pung 3 makhai mari bo gari jing je pass to ba loi di bo ROP pi bne ba aduga gari jing na marak ta yawda ba tar ga di madu gi anakpa post hai tai ko army post na traga CRPF maru ina CRPF na operate tawe ji ko CRPF की पोस्ट मोगी ओप्स की दलेब फमी बजिंगदुना रेकॉर्ड तो लौर कांदा मोइदा सिनरमगा मोइना फर्दर गाड़ी दुगी प्रोटेक्शन नत्रगा मीदुगी प्रोटेक्शन तौबने अदुगा येंगगदोइ जे होजि कइनो हागांदा मसाइगी ऑयल टैंकर दे अटैक तौरोबा मतुंगसिदा CS की लेवल दा फमिनरगा फना कुइना फमिनर मतुंगदा ड्राइवर की इचिनाउ सिंगने ऑयल टैंकर की इचिनाउ सिंगने मयाम जे फमिनरगा अनोबा एग्रीमेंट अमा याना चे अमा इनाबसिदा यावरिसी रिटालिएट तौबने अदुगा ngसाइगी फर्स्ट ऑफ ऑल रिटालिएट तौबम लेरे अदुगा अनि सुबदा ROP की स्ट्रक्चर जे लंबी मपान खक्तंग ROP लेब नतबको जाई लंबी मपान सिदगे स्ट्रेच अनदर 1 किलोमीटर हाफ किलोमीटर गुम्बा मथक मखा जे मथक मखा चिंगी मथक अमदी मखादा ROP थंबिरकांदा गाड़ी सिंजे पास तौबो हाइना अदुमाइना याना चे अमा इनागिब लेब अदुइ मतुंगदा ममांग थादनी कोइ द्रिमने आइजे कोइ उजाला पिरमने मानेना जाने न हेना क्लियरली हाइरानि सिसेको अदि ngसाइगी मागी ngसाइगी ROP पीबगी मॉडल जिगा अखोइगी स्कोट चलिबगी मॉडल सिदा लाइबा इशू जे कइनो काना स्कोट अमसे मिनिमम स्कोट 70 की साइड ओर काना 150 गा योगी तारदी स्कोट से हम सांगमनदना ngसाइगी किलोमीटर 5 तरुकी स्ट्रेच योराबनिना मरक ते एम्बुस तौबसे हम लाइबगी मोमा लाएना ममांगदा अखोइगी सिगी इरांगसिना हो मतमदा अखोइ गाड़ी लेहौरे ना अखोइ कंप्लेन तौ काना 150 की गाड़ी अनी लाकाना दुम जी लंबी मतोन देना अदुम कनो बाउसे अखोइगी कहनी बराक लांथोगा अखोइगी कनो बाउसे पुलप अदुम स्कोट सिन थनमै मोंगने अदुदि एम्बुस तौबै मोंग जम लाइरेदना को ऑयल टैंकर एम्बुस तौग्र मतुंग ददि अमु हजिकी अनौबा मॉड्यूल अमा अखोइ ड्राइवर इसिनाउसिंग ऑयल टैंकर म्यामगा एग्रीमेंट अमा तौनर कांदा रिटालिएट तौगे अयाबसे याना चेम लेइरबने अखोइगी को नंगरांगी सिदा कना CRPF होइना नाकन इरै लेना दुसु CM की कॉन्वॉय दा कारकेटा एम्बुस तौरको मतमदा मोइ रिटालिएट तौदबा कई मरम गिनो आयबदि अचौबा क्वेश्चन अमदि ओइरेको अदुगा एम्बुस तौर मतुंगदा कोनादी स्टेट सिक्योरिटी फोर्स यारगा अदुना कनोने अदुदुना ngसाइगी सरकार की तौम थोपा प्रोसीजर आइ तारेको अदुबु ngarang नुमिसिदा CM की कारकेट से ngarang खतनति हान बचलिसे ममांगदा कोइगी अगस्त रा सेप्टेम्बर रा कोइना हान ट्रेन पोरखिबसिदा चीफ मिनिस्टर जे हेलीकॉप्टर तौरगा कनो लाए तमिलनाडु दा लाए तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट ला कांदा माना कनो दा माई कारकेट सिना हान चलेबको इवन प्रेस की चिन्नाव में हम चले एम्बुस तौगे है अदुसुम तौगे है याम सेंगना है देखो नुमिचे ROP लई अदुगा ngarang नुमिसिदि कनोगी गाड़ी कॉन्वॉय चतमनिना ROP मक्ति लेम दो मानरे अदुबो CM की कारकेट चपा है जिदि कमांडेंट अमा अदुम लोइनरी नेमको माना लीड तौर चलेबको कमांडेंट रैंक की ऑफिसर मा है तारेको MR की ओइबे अमगी ओइबे अदगी मागी CID की कांबू चकनी अदो हाना लोइना पाव फाव तो नर चलिने अदो असिगी जगह जे
Kangpokpi district ki jaga su oibne sigi Kotlen ki jaga se ko Tupul dagi na si makha tarak ko se Kangpokpi jaga ni Tupul ki matak se None ki SP ki jaga ni adu ki mamang do na muk Tamenglong ki jaga ne ko adai jiri jaga la ko haziki jaga se Kangpokpi district ki jaga ne koi na nungdang railway pot la kan tholok ko matham jira su koi na SP None de hek phone to ko koi na koi nungdang pung ahum matung da di yar ge thokpi da na ba moi su dum hai ko even convoy chali je jo pung ahum ta ga ta di None dum lek pani moi lanal dab ne ko adubu akoina marak phar ta ba timing da thok ta da matam da thoke hai kan da SP oi da inform to sum thok ne ba ngarangi sina magi nga sagi security wari ore ko to ngarangi no bichida ngahan gi driver singa ichinau singa inagiba agreement dui matung ina retaliate to se moina kapsal lakta di hallaga kapa natraga tana ba yare hai bagi che yana chem lei gre ba si yana che ji lein na CM gi karketa Mangon da magi advance party da attack to rok matam da manakan du da leiba CRPF natraga army natraga Assam Rifle natraga territorial army na yam tuna madugi jaga do ko tan tan na mi jing do phada bida challenge raga second party ma mula kanda commando gi hoi osi oi biri ba hoi sara choboi gi team sina chala kanda Assam Rifle ga punna chala kanda madugi jaga do da area domination to ru ba habji masi yam thengma leba ko hoi gi misam prasad nga na hoi gi Facebook ta imam na haibiri do yam chummi ko sai gi chaliba mi sing du mi ngantani chief minister ju mi ni ade hoi ichai su so kanda yam theng na action lo bu gi pen da bu ne ba mayam na CM da tainari se ko ma yam theng na action lo ma le ha ne sima le re adu ga ji attack to bu gi matang sida di kaino hai kan da koina handaki parliamentary election ja si lo re kan da kuki sing gi demand jiga akoi gi kano ga ngasai gi ke tare kuki jo hai gum jene illegal immigrant ga moi gi ngasai gi kotu ga maru ena kotu ga ITLF ki moi gi anu bo form to ba ngasai gi drug ki economy sina back to riba adu ga illegal immigrant sing go ba organization sing ja si ji gi demand jiga moi gi political keno se phibam jiga yeng na matam da hoji anu bo form to riba government ji da moi na pressure to ning bagi mo no ngasai gi exit poll da kari kana da BJP ki position de ifa phasada urakpa den magi tholokpa du dang sai khoi gi Manipur da leiba ngasai hangbiri do ko sai gi ji bam lam ji jaga si da khunga yana dana peace committee sem dana nungai ba mong da di irang yam tawna da bi da even rongmei gi chinau sing den adagi ji bam gi den adoi kuki gi chief mem phamina raga kyarak phamina gram ne ba si gi committee im lei ba ko si gi ko SP ade army phamina tawri ne do adu marak tu da changsal ga ambush torok pa si da khun gi mi ga ne din han moi sengdok bai che jo thador khre ko ko ne to na te mapani la to bune na sila I pochi kai no ha na khoi gi government jina ngasai gi iseng na khai seng na khunda jaba indigenous hai tare ko kuina leisure aba kangbu se khoi gi army wagera Manipur police wagera intelligence na moi bu protect tongam de ha se khoi sigi sida yam clearly si khoi upang ye na khoi lau tam ne maram di kai no ha na ai gi khun gi jaga dai no mai kapsal lakta de ai bu phara purak pa jama san tam ne mi loi lan jen na re bo je ko ado madui marak tu da ai noi changba ya roi si jaga se noi irang tau no khoi peace committee lei changun khot ka no ha so moi na mu khulai pa ga nungdang da khoi mu ha to mai phem da khoi mu ki be phem da lakta di khoi ju khut tha ngam da na khoi ju dum chen ma tam ne akana ni me kani ko jai ja sima le ko digi haziki laiba political fibam jigi manung da matung ina yengba ya je kaino ha ga na khoi gi JDU ga kano ga se khoi gi kano se TDP khoi gi kano Chandrababu Naidu gi party se si jiga kuki gi kangu jiga contact am da leite yam seng na ha ba ko contact am da leite moi ga contact lai je khoi India gi kano ga IB ga contact lai ram bai moi gi ngasai gi ka ni peace talk to bagi moi gi su gi matang da contact lai ram bai honorable Amit Shah ga moi manga rak tarar unaram bai adu India da ji coalition government la kan da sai gi akhoi gi new government ama form to matam da magi coalition oi lam ni na common minimum program ama sem ko matam da Manipur gi peace ki matang sida la ka da policy je si change to ka dra hai bagi akiba ma sugi matang da leiba policy change to dra hai bagi akiba ma kuki gi huziki ITLF ka kotu ga ko moi gi huziki illegal immigrant sing organization sing sida yam ek seng na u phange je khoi prajana ma si understand to godam ni government as understand to godam ni intelligence understand to godam ne mamdi kai no ha gan da huzik se huziki yang bi ko ngarang gi bhagwatman khoi gi kano se khoi RSS ki chief ki magi statement da Manipur gi potsi chahi ama Manipur gi miyamna peace kairi haibse mana hai se even Narendra Modi gi mathakta haiba chama nei ba habdi phasna handle to gi de haibse even RSS na bauda yajabagi mohong ama la abne ba sigi marak sida kotu ga ITLF ka den kuki gi MLA singa contact lai nari sidi BJP party all and solely moi ga lai na bne ba 1990 da kano ga 2020 ga 2 da moi gi kano 2022 mawang election ko general election da
kuki gi militant sing siga yana che soi tawnagri ba understanding tawnagri se amit saga neba okay mar thazar da hoy yes adubu hozik anoba government gi hozik defense minister home minister external affairs minister same person ni aduna karma policy anoba puraga manipur gi akhoi gi resolution ji purakada ge habdu de khumyam adum ngaimina batari du mathangi wahanga se hak oza phangwei da lakjage oza Meibon Phaomei lakjage social activist oza hoziki mafam ji national highway 37 si gi stretch si rongmei naga gi ancestral land ni masrei sida atopa organization kuki na total shutdown smaina kawusi akhoi masi yaningde masi yade haibagi adugumba clarification rongmei naga students organization manipur gi site gi thoi aduga lambi asi manipur da laiba miyam dagi mapan dagi sangpa mayam gi sizna bugadaba adugumba lambi ni haibagi adugumba yamna clarification ama thokli aduna area series da hoziki oza Shanta haibiri peace committee semaga purup mayam gi adum mayam leaders miyam toina adum meeting tawraga lambi je kamaina safe and secure hensige habi matang da adum meeting dum chathai hai adu sumaina loop amana sumaina overpower tawai mong da moina mai tawrapuse seisida ozagi mot thambiyo mase koina ban ko 24 hours li ban koki gi sangsan khar ko re koki mp ko mase koina yi ya se ban ko ba have se ani thokna koi ahum thokne ni yeng yai kaigumba magi justice phangna bagi ban ko group ama problem create to no ban ko ba ma daga justice lakadore have digi oppose to bagi ban ama protest to ba jike adumana lakpam tumsida koi na yeng ya se hoji ko ba ban si mam sa bra sa da bra number 1 aduga hoji hariba national highway da akoina in thamdaning badi hoji oppose to budina kona laksake hoji ki honorable simsana sakada lambi sida advanced team chappa kho pipe se rop natagana intelligence gi source de ki ro mak pau pin do ni army khangde crp khangde highway da tariba myam si intelligence gi pi do ni concern sp myam pi do ni sp ahum ni pi do isi pamambu jiri gi sp Tamil SP, Kampupi SP. Already muhigi akoi sikan boy se advanced team chalani khorni habse SP miam da PVD gi SP miam dagi si confidential oina sakadabani open sab asing baje honorable team se gi kan boy chappa khoppa ha miam se kha secrecy confidential oibani masi message pau already muida lakadore habse security side gi leak out to ribra SP miam ni leak out to ribra army miam ni leak to ribra masi su khoi thijim masang ya ba aduga hoi attack to ribra adu khak to na ta ba government aso bisu lei rabra ba government gi mark gi masi kuma problem create to haning bagi lei bagi do makta hai ba mi sing do honorable chief se gi ahan ba advanced team chakani habse kana moi kana pau piri no ba masi khoi ying ba masang ya ba already haiba moi de pi do isi koi central force ki intelligence singi power motuna piribra or concern sp singi through the piribra masi whole amadi koi uba masangeba masi adu secrecy miam phau Manipur government ki secrecy miam phau hojiki haiba immigrant sing have tare aduga atopadagi sangsilakpa terrorist sing hai tare ko asigumba sing da pau hek phangni se kanana piri no aduga that's why haijaning ba mana hojiki zeribam rom da hojik chorchampur rom dagi around 200 outfit cookie gi karar sing chatpa hore haibasi chief minister gi secretary tagi mai home department da January tha da report ahumrak pigre hai aduga adugi matungda kari action lokhatpano haibazu maina report hangwazu lei aduna lenga ki manungda zudum maintain tawnadrabra swai is adu lakpa mudamda adune akhoi hojik leiriba si adudi hojik leiriba sangstan hai tare akhoi Manipur da problem hojik create ba highway da protection leite khote punamak adugo central forcing lei ko territorial gi asan fan cp am leiba asi singsi kanana control to no haiba asai haiba hoi bunker da ariba bunker sem leba kopa siga army gi terrorist miam sibu free da
terrorist myam aduga moi myam sibu free the bunker saraga permission piri si kanano no highway manakta already highway protection tawni hana leriba dumakta central forcing leibsi adudi makhoi ga yanaraga thambo eragadi kai adu akhoi gi safe oiribra parjamiam safe oiribra adu equation thamningba sine adudi asigumba leiba adudi manipur parja gi dumakta ngak seliba intelligence singse failure oiren lojeba ko maramdi moi khangdadi kaino moi na khanggadabneba asigumba honorable chief example ojik sin ji sakani hare mahabudi chopper de sapia dubu adom nasu army siga central force ya nan la ragadi ma any time attack to boda central force agency sing kam haina tawri geba intelligence sing kam hai tawri geba kai ga sigumba source pangri no ba misam da ojik oye truck chappa khopa attack to boda amarum lahiri ba Chief Minister Masakadaba da advanced team Chakadaba secrecy later Kaigino. A queen is suddenly in a Mohishing team Punks Sakanina, Pau PDC, Government PDC, Home Department PDC, KIP, SPP, Labor, Highway Labor, Army officer out in Roma P. Never. But then Mohi Marti, Pau, Haying suddenly, Punks Sakani, Pau people informed Roga, Madu Subsandro, adudi khar hoi madu imbush to hali si kanana no aduna chapchana dum thengnaramba or adun lei ana doga masida khoina ujaga ba mana hojiki leiba asi khoina hojiki system oragadi manipur sidedi mana tawning ba tawba hoji faudi edi law and order sidi kanana control torino state na torira center na torira the security force in kanana control tori state force in kanana control tori central force kana tori aduga masi government asina tori haragadi state government tori natraga na central government tori hadi state government state the attack to honorable sims attack to have India ki part India terrorist in attack to have India ki security force in protect to thopani majim yam to dare adugi government of Manipur da nataga India ki Manipur sida river parja punamakta aduga attack to river myam se central force sina protect to mutta muhi yana ba mungda uhaliba asina tapadi central government gi khut yauro bugi to ngamni bani habje idea dum thamjaningi masina tapadi masimaina regadi ekoi hujik chapang moi highway sida ekoi gi hujiki romai gi taba sitaba habsidi just tamil no habsi kana gi kangpopi hai kana no jeri haba hai manipur ni akoi manipur ne manipur state ne ba masidi manipur punamak manipur gi honorable chief minister gi doga DGP makhada force adu masi singsi central force sing asi man india ngak ibo punamak asine masi khangpham thopani adu masi protection to bungam rak to ba manipur protection to bungam mak to ba manipur parja ba save to bungam mak to ba chathok chasin to riba puthok pusin to riba lifeline oi riba protection to bungam hai ngam do hai india gi failure mani india gi ashoiba mani aduna masi koi lobo tabani cookie ne tori si kanane tawhali no cookie khakna si kai gi tawhali bano ha do koi khangba masangdra attack to ba siam gi kamboi attack to si kai gi no rigo ko hojik le ba jeri bam damoga election lore matungda crisis to si kai gi no masi thol adu purpose ama le bane ba asai ban kauriban pa gi purpose do aduga hoji hariba romai naga council na protest to ibsu ban to busu kana mukhana insilaga to hunba ban lei aduga kana gumba khabusu madu bandu oppose to na bagi demakta insilaga oppose to masi yawba leiri manipur gi sanabi ama masi me amsi yengba matamda justice later ba mafamda di masi tawhum tho en khali achumba later ba mafamda achumba le to famadi tawing bo to kai deba udu achumba le famadi aran basi to biya de aduna achumba le famadi na oi da basu ngam ya de adu hoik to riba myam si aina highway protection da aina thamdani manimur badi kangpopi district land ba tamil district land ba jiribam land ba hoik la riba masida ekoi manipur gi dumukta masi protection to bongum da hapsi kana gi mathono highway ni India ki
highway ama oirabani Asia country atop top da phawna bi habagi je railway la rabani si umbagi marks da koi phawna Manipur government khaktu busu taina busu ya de masi matangda masi protection to bungam do si India government gi failure mani ko India government gi policy soiba mani ajuga hariba khwai khoi lawi ya masi gumba myam thori ba myam si control to share ke Manipur government plus central government thamoi semba masangi maramdi masi tawriba myam masi kana to manona government Manipur khangam ngani central government khangam ngani aduna tawhaliba group sina kana na pusile ino free movement to isi kana no government India ni yadra kana free movement yaro free movement yaro habidi hoi foreigner sing changlakpa Bangladesh de changlakpa Burma de changlakpa punama asina illegal oiba khulai pairaga movement talibam tanda government of India gi na control to insurgency control to ni hariba expert me Assam rifle aduga territorial army alaibo punama asina kaisu sikmu raudena apan basu pi na free movement of maksidi kana gi ayabano masi koi hangphum thoeba adudi masi gi yam legadi highway protection si ekoi awa khigani ana masi kokthok se di state government na akanba decision number loga center da pifam thoi center state government na masi toriba center na toriba myam si mohoi ga kolu tolaga proxy war kumra tolhali ba singchi state government na khangdaba taragadi akanba decision loga state amalogo tangai phade Manipur kan bagi mota Manipur parja kan bagi mota highway kan bagi mota ke gumba khanglaga khangjin na tan leira di akan ba decision law bang moi have say ahamba round thamjagi kan noi je oza matang gi ahum su wahang se ha oza Kshetrimayum Sanjay General Secretary Manipur Drivers Association lak jage oza hojiki national highways animakta dum landslide thok matam da zu driver sing awawa thengnei adui mathakta hoji extortion adagi nomai kapsilamba sigumba mayam je thengnaraga dum akhoi gi Manipur gi damakda pochei potlam mayam di pusin biduna dum lakli aduga security pi raga maina pusala e habistai aduga hadakti amuka security pi drigari amuk changma yade habigi summa situation ju lakpa maluji NH 37 da ngarang nahan gi thodok sina maram oidana ozagi mot khathambi situation si sumaina sum tawbasi anobus nate ko hana deng atum leira bani leibabu kitang phana henjanna diverging jigi punsi jing ji soktana ba ahen ba security ka pbu adegi ROP matik sa thambiu adegi khoi gi maruena highway protection force thambiu na mayamna lawale bi simana sum akhoi so dum mani buga me famda dum high leja bani kai wanda central government akhoi na se ira kan su central government direct akhoi idragasu adu ikanda kana daba aduna khwaden nakpa maru ipati akhoi gi Manipur government akhoi gi mapi ma pai do oira manina moida maru na khoi taksan bai akhoi gi thoni na kudum ta lai ngasi maksu mangai re hoji lori lady ba akhoi gi ngara gi honorable CM ge advance team da nongai ka padu ama tong ama moi kare ji bam ju da hoji gi thoni da thodo impan gi nataga na Manipur gi jaga kudimakta thoiba sumaina jiribam su inong thokchal ko jida sona kande gi sangi dowa gari chu sangba ki dana mayum du le gre ateki ma palom de lakpa akoi nan Manipuri jingju sakhi ga do budu ngasai gi moiju thangcha chatpa ki dana gari am to leng dre jiribam am thang chai ta gi chu ngasai gi squad pibu da su irang jingjina diverging ji am da thoning dre ba aduna maram oraga hozik jiribam gi railway gi station manung da miyoi bigi nomagi sangdraba ya da posak yawba chengsa khawai sangana yawba gari samaga marfuram lai aduga jiribam gi khoi gi anoba petrol pump IDP ba kan adugi petrol pump da hana Bharat Petroleum da maming on gare adugi petrol pump da gari khali gari manga muka loaded gari vehicle tara manga maga lagi ada kulum krai chapa bullet ki gari ga petroleum ga pula punjal laga sorwating bi paring jidagina golathon samopun bigi khoi gi highway gi
paring mapan sih nata parking lepas sini kita ko ada itu su pula punca laga gari sih sama kayak yang kayak nom lagi nah Lema physik je pal laga pal lei. laga lele bani hari posak sini mana malah bisa lak tu ini ba sidai hato kita na amu Manipur mong da sanga paki da na tanga sanga ga su kambam na tei charo do bani na asamam thang sai ta su khoi ki petroleum gari ga bullet gari ga sama kayak yang kayak nom su mana lagi na hai lal pani ke koi sai da plus full petrol gas sai da su gari hum drama furam body gari lei mane pulau na pulau punca laga gari sing ji around 400 above admaina body plus petroleum product ko koi ki hidi oil tanker and LPG bullet su mo se pulau punca laga gari sami ki matak ta sangwa ma sik chira da lei ba bo ai nga si ju dum wai sanai nga rak zum sanai na zum sanai bu diverging gi nga sai awa ba kai kamai lei adu da lei bu kan da noi da kari kudong chin ngai le bai dai akoi na sidegi police ki mai ga dai SP da na ta gana jiribam osi da koi na kari hai uge ana yek yaw pa noi sam chan ngai thani ngai na kamai tori dukan wa dai pochei lei ban na pesang sa kamai tori sum hangi hang bai bu ada kana gu driver na moi da khoi gi cheng cha khwai songa yem view hai ba gi su yaw pu yawi adegi thang na bising masing marang kai tre ha su yaw pu yawi mai gi demand adum mok lei lei Za du moi da lenga ki strategies proper security escort period chathan ba ya ba ge du khongthang gi paikhat tab zal. adum mok ti paikhat te ho ji ai ngai kai no da nga sa gi asona kan da su jiba mo si khangde jiba MSP khande singtau chin kha tawbaga adagi huji lai ba fiam si da driver am ta na jong sa gi thoning oi Sa su chatning da ba arrangement su lei ta ba. area su lei te sa su chaning oi ai kai gu noi scorpio chala ga de noi kamai to si ke thaugadra hang ka da oja matik chana pire ko de tangai pina sa chala ke khai ba su yauri ko kai no da tham khai mamang da lot to ki ba gari huji su lei ba yauri ba magi pikau de pesa am pele selaktre ai bu yum kram kan jo de na khala abnina madi tangai pina scorpio pire ke salo chat ke hai ba adu ngarang da lot to ba gari na ta na han lot to ba ni hum de kai gari sugumba judi wasagi nonini phibam amta yengbona phado male haibe bokhan ju yaure ko yawe bo aidi mot amta manade adubu aina hajening badi Manipur government mafamda highway protection force state government gi mathau buti natte ko central government gi mathau ni maroina highway se maside ta leiba sok yam khang huji kolen ge ria ngarang phopong sana huji ki embus jaga che masi jaga che assam rifle gi masi area ne ba kolen je assam rifle gi area ni area bu adudai da none da leiba madu karamba assam rifle gi unit noti khangre magi company wido ne college leise plus adudagi haidar aga kethema bi mathaki hek hanagi ariba khoi gi police ki outpost check post lemam jaga da leise CRP ne ba sina mu CRP area ne ba chuk jam na CRP chu leba assam rifle chu leba jaga ji area ji mangda madu da sorok matai da bunker saba u da ba si kamain u trino bunker ji jo han dei saba khudak ta saba bunker ni man de ba khoina nong huji nong ta da na mi gi ngarang na han da chok jam dong lai nu sit taw da na ma gi yum da bo sing changna na taw ba nong lai nu sit da lai ra ba bunker ne ba adu kamai u trino aduga nahan makhai de adudagi attack taw da bi ngarang atam na advanced security team na taw bi mogi top agenda zu ama yaw bajala natraga masi Oidi adum lumma leirabane jiri ba mam tang sai tang asagi akhoi gi smai to irang tawre aduna soidal maki ahen ba security force la ani ara ko security force la khoi na khut tha ba ha baje mogi pandam samna ha ba da praman hajab da moreda akhoi gi SDPO anan legi da bakanda sonda kan de ki akhoi gi ahen ba security chanjalin na lambi da mon ambush taw da akhoi gi state force ki personal class iko sem admaina hariba pandam si admok lakani habe moi gitam lum lai na jaga area ne ba ad lumba si moi hana asona kanda attack tawding ete ki hauna soidal maki mafam duda moi lai na mane ba lai baibo adu mata ta amuk ethema bi gi manung sangsal laga su maja da 9 sector gi sector headquarter lai ne ba kayam sathi na hori ne yo mo intelligence kum ke no se mase una usana da na dum lai baibo lai na do man jale asama panji di ai di suta thadre akoi gi lambi langhang sida sum chapa kan sida moisi akhoi na gai thachapa kan ko moi gi mamang da kana go homo chapa express lamna gari diversion da tati to wona to kan da moi kham de kai hai eke bo yana chakho hai moi am sathi bo gari se thoring da gari diversion na khitang kan na moi na thawna taba up the gari driver gari tata truck na body gari na bu lota chalo kya kan thodo na tung de lai ba car na bagan
khitang thona pi wa pi de aina golai ma pada ta chalo ga ma bagan pi do nungai ta bena pari ni ngai khone e pan do ni mangom da gai la ga de ngai khole pan do ni pe fan bo adu gu ma ta ja so moi nam dan wa ga lo ga sa na bo nai adu ga normally leiba mi na di madu ta kon di anam matam da ni cha ga san cha ga la kwa na ta ga na mausan da ba na ha jing na to bo yawi adu matam da sa ra phal le ram se akoi gari da ba jing jin na kana gu madu na gai sai la ba gai da that la ga phu se ba to kan da moi na adu kham de moi kai dore kai da bagi moi mi jing da ba jing na phuri bano hai wa hai do adu kham de aduna sana panjiti moi si ki rabra pang da bra mating khang sang de sa moi bra amadi tawra moi kari hai do khang de mo ngon moi da ledi ba ke no si karam bano khang de moi se aduna jiri bam da khosi si ledi ba da singi mo ta di skosi matip chana pibi raga di chatkani ha ba da ba su yauri aduka khoi matam khani yingjigi ha ba su yauri manam di lambi paring asi sida sumna gi khoi gi kare hani ROP khatang thamba khatara su jaroi scotch matik sana pi da ba su yaroi adu mata da mate kuki mate tari ba temte sam thagola padegi hojiki he gola thon thong he lalak padegi soroki mamang thangba sachi da sing mata ka khalaga kuki gi khulam leire phaito laba kari ya adu ma leire adudagi phaito lala ni phaito lala matuk da langang pupi gi hek thong wang odagi amu kuki mu ta ba horani mate tara podona agroma ngi mate adu tarani agroma lam dagi di amu moi amu tara roi adedi khogi kabui china jing amla ni kabui china ching china horen moina jaga se kan to de china maku thong sibokti maku adai bokti adum phajana tare ko khun adegi di mate khata da tum ta wodana amula sa gi ikoi jing da khogi gas bullet amaga oil tanker mari kita nomai caption na tawhiba khundung ta ni kuki gi hari ba jaga adusu aduma police ki aduma check post am lei report har aduna di oza hojiki ayamba attack tawri ba se kuki khul mapa da khatang da ne ba tawri ba ayamba attack hoji phabu da chathari ba mayam se ana mana di moi gi jaga jung sai tawra ma changi jam jaga da ni keno haidi naga khun me da changjala kuki na kama attack to doino adida adegi kuki jinguna kuki ki khun maya dagi ngasai gi sam kuki khun sidi kilometer ama matung da kuki khule do taga moi sai taramani taramaga adu da makha kumdar ga tum satki bene adu kana ta naune huji jiri bam thangmong cha cha huji mak chum ngai moina aha mani mita na hangi jum kai khumdra ga ni thoi to moina moi thado podo adu gi nimitu da moina attack to su a manungom dagi kanoram dagi kari ese chochampur munung chum sangchala kari aibu kausal e district headquarter am jile kari anu district to faijol frejol dagi jiri bam jamna ina yamna e gari gi lambi tabu khara khoi thok sin to chapa ne khong lambi di yamna e na koibo adona kan sangal changal aga ni mon to re attack to hoji su manga re akhoi gi sidegi su akoi na gari gi lambi da sum chapa gi khoi the koi na khoi chapa ne kolen degi na to pulyo bu di modi jamna e kenu